A samozrejme veľmi veľký plus tomu dávajú aj sprievodcovia, ktorí vedia, aspoň teda väčšina, veľmi pútavo a k veci vlastne odkomentovať tie jednotlivé sochy. V prípade, že by aj niečo spojitosti, ako ja teraz robím fujaristu alebo janošíka alebo zbojníka, každý si ma môže predstaviť v rámci svojej fantázie rôzne. Tak všetko závisí od tých sprievodcov, čo k tomu dokážu povedať, či dokážu naozaj zaujať tým výkladom. Ja z mojej strany fujarov určite zaujímam, či to je Japonec, Austrálčan, Kanaďan alebo Európan, to je absolútne jedno, všetci ľudia vlastne rozumejú tej hudbe. Ja, also ich wollte auch sagen, wie man früher das gespielt hat. Früher hat man gespielt und auch gesungen, die Schäfer haben. Die meisten Schäfer in Bergen haben diese Instrumente gespielt. Ursprünglich haben diese Geräte auch für Kommunikation verwendet, aber dann haben sie auch herausgefunden, dass man damit Melodien spielen kann. Und die haben Melodie gespielt, dann gesungen ohne Instrument und dann wieder gespielt. Also das waren solche Lieder, die waren nicht nur gespielt und da auch gesungen. Entweder konnte man spielen oder singen, also nicht auf einmal. Also wir haben auch gespielt, auch gesungen. Also viele Lieder haben auch Wörter mit ganz schönen Texten. Aber wir gehen jetzt zum Alten Rathaus, wir gehen zum Innenhof. Keď príde vlastne sprievodca s turistami, to majú rôzne. Niektorí hovoria hlavne o fujare, že v UNESCO, čo je to vlastne za nástroj. Niektorí hovoria aj o kroji, popisujú vlastne jednotlivé súčiastky. Niektorí dokonca dokážu aj lokalizovať, odkiaľ vlastne ten kroj je. No a je to rôzne. Niektorí zase naopak sú schopní, keď sa ich vlastne turista, ktorý o ničom netuší, spýta a náhodou oni nevedia okomentovať, tak si vymyslia úplne niečo, na čím ja niekedy krútim hlavu, že čo dokážu akože niektorí sprievodcovia so svojou fantáziou vymyslieť a potom sa sem prídu spätne pýtať a niekedy som v rozpakoch, čo im vlastne na to odpoveda, lebo naozaj mnohé tie, či už dátumy nesedia, či už lokalizovanie mňa ako osoby, alebo teda postavy Janošíka nesedí, že niektorí ma nazvali, že čo ja viem, Janošík z Polska, tu hrá na maďarskej fujare. No im to vysvetľujú, že toto je slovenské didgeridoo a ja som slovenský Robin Hood, takže asi tak by som to komentoval, čo sa týka vysvetlenia Janošíka a fujary, takže turistom to vysvetľujú, tak ako som povedal. Er ist angezogen wie der slowakische Robin Hood. Sie wissen, Robin Hood hat den Reihen genommen, was er ihnen genommen hat, hat er den Armen gegeben. Er war genauso angezogen wie hier in diese Filzhosen mit dem Hut, hat so Gezöpfe gehabt und der Herr hat in der Hand ein typisches Instrument der Slowakei und das heißt Fujara. Ja? Das ist ein Blasinstrument und wird hergestellt aus Holunderholz. Holunderholz. Es ist ein sehr teures Instrument, weil es gibt sehr, sehr viel Arbeit. Ja? Und wenn ich suche, werde unseren slowakischen Robin Hood, dann spiele ich Ihnen etwas vor. Fujara. Aj napriek tomu, že mnohí ľudia, hlavne Západ a modernizácia vedú možno k tomu, že z nás vytlačia nejaké tie tradície, niečo hodnotné, čo vlastne nám tu po predkoch zostalo. Aj napriek tomu si myslím, že ten folklór pretrval, pretože je tu veľmi veľa fanúšikov folklóru, taktiež veľmi veľa ľudí, ktorí sa mu venujú a vlastne vidia v tom zdroj nejakých takých spomienok. Čo vyvoláva vo mne nostalgiu je to, že keď hrám na tej fujare a teraz si predstavím tých našich predkov, ako žili, ako vyzerali, ako museli tvrdo robiť, tak tedy
vtedy akože mi príde tak ľúto, tak smutno, že vlastne tí ľudia nemali taký jednoduchý život, aj napriek tomu sa vedeli zabaviť alebo aj vymyslieť také v podstate geniálne veci, ako je vlastne fujar. Hier steht hier ein Musikant in einer slowakischen Tracht, spielt auf einem Gerät, das heißt, oder Instrument, das heißt Fujara. So Schafhirte haben auf diesem Instrument gespielt. Einige sagen, er sieht ein bisschen aus wie ein slowakischer Robin Hood. Jura Janoschik hat den Reichen genommen und Armen gegeben. Aber war er schon lieb, aber er hat auch eine Waffe in einem breiten Gürtel. Und die Männer trugen so, und wie unsere Tracht, einige Tracht ist so, dass sie kurze Hemden haben und sie zeigen Bauch. Das Männertracht, ja. Also, er spielt uns vielleicht ein bisschen vor auf Fuera. Ono, ako, čo sa týka reakcií na mňa, teda na fujaru, sú vo väčšine prípadov veľmi pozitívne a veľmi ma teší, keď sa po roku sem vrátim a tí ľudia ako sa pýtajú, ako som sa mal a kde som bol a čo som robil, že naozaj neberú to len, že aha, tam niekto hrá, ale zaujímajú sa o moju osobu a o túto hru, že čo vlastne s tým chcem im povedať. Čo sa týka negatívnych spomienok, teda ako ani neudržiavam v pamäti skrz to, že tie pozitívne ich ďaleko prevyšujú, ale niektorí aspoň čo tvrdili, že vy sa nepatríte a choďte hrať do hôr a čo má Janošik spoločné s Bratislavou a podobné, ale to skôr sú ľudia, ktorí majú problém sami so sebou.